paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ka di ti maipaimikan ka, kabsat. Umay ko kung maireklamo ti kanayon a panagpukaw ti manok mi, Kap. Awan ka di ti atap mo amang taktakaw iti manok mo, kabsat. Awan mat, Kap. Awan pa'y mat tinakita mi. Masapul nga damanin agronda, no kasta. Adda pa'y agpukaw uray tengat aldaw. Ha! Adda pa'y nakita mi iti bigat. Idi madanon ti sardam. Awanon. Kaawatan nga iti aldaw ti pan nakapukaw na. Kasano daytan nga ita? Ay, saan nga amo no aldaw no rabi iti panagronda da? No asino nga min at yagtatakaw. Ay, talaga aparikot. Amangan numaibos ti manok mi. Basag, ay naggapukan samot di ta barangay hall, balasang ko. Wan kapitana, napan ko imbaga ti kanayon apan nakapukaw ti manok mi. Na, agraira manan, dagiti agtatakaw. Ay, wan nga rod kapitana, ado tinapukaw a manok mi. Ay, ipupok mo nga min ati manok mo. Kabayatan adi pa'y naduktalan no asino ti agtaktakaw. Wan nga rod kapitana, day tala ang tamasapol nga ado ti pagpakan no ipupok. Imbag ti bulos, tamakasarak day ti kanenda. Angam no kastamot nga agpukaw. Saan ka di amay mayat no ipupok mo? Alangan nga umay daalaan iti pupukan. Sa bagay matkit di kapitana. Sige, ipupok ko pa'y nga rod ida. Ay, masapul nga galibtak kaya, usay. Awan pa'y nga min ni Kwarog. Sika pa iti mangisandikan ko na. Wala, kapitan. Agwaras kami nga kakadwa. Taano makita mino sino ti managdadakais. Pares-pares kayo sagdudwa kada purok. Sawaran niyo ti masakupan. Arigla daw ka. Ikagumaami at tiliwan tagtatakaw. Ay, salbag tumag namin dagita nga at tatakaw. Imbag nga awang kumaparikaw. Agraira damanan ka. Sige, kayon. Ay, sapay ko adda maisang patyo ang managdakdakas. No da matiliw, may unudam may ditaw. Wen angem, alwadan yaw. Saan nyo adang ranti matiliw yaw? Wangka, saan kami mo't anaranggas at anog kay? Naanos kami makal. Lay, anya dagita luplupaw. Apay pakibiyangam da kita. At na nga laak. Ipan ko itaglaklako iti wagwag. Kayat mo asawan, puro wagwag dagita. Agbalin a wagwag no makadanon ton ijaglaklako iti wagwag. Ibagaman kanyak no nangalaam ka dagita agduduma alupaw. Ay saan man natila damdamagay. Ang mga numapay ti gandat kong aramiday. Mas daawak man kan ka ba daw? Kanayon ka pumanaw. Jak amaw no sa dino ti papanam. Uray pumanawak tagawid akmutlaeng. Awan pagparikutam. Ang no sana nga gaway, dayta ti pagparikutam. Awan ka di tinadlaw yung agtatakaw. Awan makapitan. Amo da nga gronronda kamay. Ngim awan siguro makita da nga gronda. Ijay danto siguro nga gunay nga agtakaw. Kasanaw ti pan nakasalaw ya oya kadagitang agtatakaw. Hay! Amo da mater aramidin da nyaw. No makita da nga imadayo ti tanaw. Iranada ti agtakaw. Dayta itatirigat na. Sipsiputan nyo ida. Ngam sipsiputan da kay bit. Nagsisinipok kami na. Makita no sino nalalaing. Paabak kayo kadi atanon. Ngam, dayto iti pakaabakan mikap. Anya ti pakaabakan niyaw. Kastay, mano kami amin atanaw. Siyam kayo atanon. Apay adinamag mo dayta. Mano amin ti populasyon ti kabildatan. Kurang nga 4,000. Dayta ti ko nakaparikaw. Nagaduda. Idinto tabasit kami laang. Saan mo nga agtatakaw amin dayta kurang nga 4,000? Man-manala siguro mo't iso nga in kaagronda manan. Inakas mo ka di tay linaba ka sapatos kan jacket mo, inteng? Ha! Ina! Nagapuak iji barangay hall.
kasano ko mga inakas ko. Na, Ay, 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 ay. apay ngay nga awan ijay nangibilagak. Na. Ay, awanin tayo original ang sapatos ko. Sapay nagngina. Ay, Awan ijay rabaw ti bato ang nangibilagak. ha? Pati jay jacket mo. Awan. Ay, 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 ay. Apay nga. Ay, biro ka ma. Na, pangbiro kak kumangay. Saan kumot nga inakas? Ay, Linabaak. Ngem idimapan ko akasen. Awan mutan. ay, apay nga. Saan mo't amag na jay sapatos? Jay mo't jacket. Saan mo't maitayab na puskol? Nadagsin? Mas daawak nga rod. Ay, 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 ay. No awan tinangala. Adda ko maijay nangibilaga. Apay akas tatarupam, kapitan. Madinsa, pati aldaw mo. Mapukpukaw tili na ba ni Panang sapatos kan jacket ka? Iya. Ay, ay, ay. Ay, na yan. Muray ta karuba, may. Ibaga na mapukpukaw ka no, ti sinampay na amaaw. Kabarbaro ka naw. Ay, 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 ay. Madiday to yun, ha? Agpukaw tili na ban? Pati sinampay agpukaw. Alangan mo't apati sinampay ti tattaw karundaan, may. Agraman ka di linabaan kat iti unag ti balay ti pangisampayan. Kasanon ngay no nabasa. Kasano amamuan no, asino tinagala iti sapatos ko nga urig. Ay, Anda pa kabigbiga kat iti dadya sapatos. Anya nga ti pakabigbigam kap. Sinuratak iti pintel pen jayan ti swilas na. Pati dapan na, adanagan ko. Di ko na apati jaki, mau. Kada mapakabigbigam. Ada ije unag ti kwilyo na. Adanagan ko ije. Pati ije unag ti bulsa na. Adamit nagan ko ije. Kaman kay di luto to insangpit ko to yan. nagapwam ka day, tanda pa insang put mo. Saan mo na damagay, ng kakiiluton? Aguray ka man ba daw pangalalaam iti gat-gatang mo kadagit isang sangput mo? Ay kat bukod ko mo ta diskarte ah. Nawan ti diskarte, agrigat ti bagay. Anya kumangay day ta diskartay. Ibagaman taramidak magtapno magatang kumuti kayat ko agatangan. Anyaya ti kayat mo agatangan, taikang ka. Ah, agpaisaw, ikanak iti igatang tao. Wala no ka ba wala? Angam no saan? Ay kat awan na. Aganos ka, nukurang ti kwarta. Pagpapintas lang, mat. Tapno ibagadaan na pintas ti asawam. Ay way, nikang ka. No pumintas ka, apalan daktaw, tanapintas, tituyang ka. Maribanang, di mo ka di madlaw a puminpintas ni Marituyang. Madlaw ko nga rod. Pumudpo daw. Kan mayat pa'y tipukis na. Bagay na tipokis na. Ado pa yan ti makitak abaro akaws na. Ay, awan mati amok ngayon lako da. Pangal-alaan na ngay iti igat-gatang na. Dayta mo ti pagsidawak, Maray. Saan mat nga umay gumatgatang di ti tersina? Isang sangputan samot ni kabadong iti ilutluto na. Madlaw, asaan nga agrigrigat? Saan ka de, Mare? Saan ka din nga may imut utang kan ka? Saanon? Binayadan na pa yan ati utang na. Umay kumaditoy. Tadamagan tano nangalaan da iti kwartada. Ibaga na pa nga taya, no nangalaan da iti kwartada. Saan ka di ano maminsan? Kat saan ang makailimlimad ni Marituyang? Sa bagay, ibaga namin na sikrito na. Wen saanan a sikrito? No na ibaga na kadata. Naimbag abigat yaw kukumaray. Ay, nahiitaman pa'y, Mare. Nabayag basit adi ka imimbay di Twitter sena Wen nga rod sakat. Inal daw a puminpintas kamat, Marituyang. Ay, nagmayat adang ganday tan maray. Pinmintasak ka di mo lang. Ay, madamag ko man, Mare. Nagalaam ka di iti kwartam. Ay, asino kumapay nga itimangtid iti kwarta ko kumaray. Siyempre, ni badong ko Anya ka di ti trabaho ni Badong mo. Saan mo't asigod nga ado ti kwarta na? Nga rod
Dinamag kaw, ngam kuna namit abukod na kano adiskartay. Ne. Anya nga tangay dayjay adiskartina, maray. Di na mo imbaga ako kumaray. Saan man nga iso ti pagsaritaan tayo? Agmamaritis tayo kiday! Itaylaan nga imay ni Marituyang ijay Teresena. Kat adda na ibagana ang nagsiddaawak. Anya ngay dayta dungo. Madlaw nga ado ti kwartana. Ha! Di na magmino pangalalaan na iti kwartana. Ang kunana mo't abo kod adiskarte ka no ni badong na. Dana. Anya ngay adiskarte dayta. Dayta nga rudmat ti pampanunutag. Awan mo't ti amok at trabaho na. Kan awan mo't inlako da. Ikagumak aduktalan do anya dayta adiskarte na. Ti may sapay aburburcha. Apay adi na ibagakan ni Marituyang ti husto apangalalaan na iti kwarta. Ay nasaya at nagkita ta dito'y kalsada, paray. Adda ka di pagsayatan, ngagdan, paray. Kaya't kulang adamagan no anya ti pakakumikumam ita. Apay ay damdamagan, paray. Diyak mo damdamagan, no husto mo't lang, tararamidin niyo, iya barangay hall. Anong ibig mong sabihin? Anya mo ti kaya tasawain ti panagdamag mo, no anya ti pakakumikumak, paray. Dakas ayat agdamag. Panakibiyang, itibiyag, day taramid mo, paray. Ha! Saan ko bibiyangan ti trabaho? Iso asan mo bibiyangan ti pagsapula? Saan apan nakibiyang pare? Damagak lang. Mala, tanda pa na. Na. Nakman na nagdiskarte. Nakasukat ka matinteng. Papanam ka de. Indak man dita sa bali apurok. Inak kita nagiti agron-ronda at tanaw. Nasaya at met. Tapno maduktalan nyo no asino ti agal-ala iti sinampay. Amangan no isumot lang tagtaktakaw iti manok. Matiliwan lang ti awanan baan. Jak pulos pakawanan. No asino mo't nga taaday tangag tatakaw. No taga dito nga tawon no, naggapo iti sabali a barangay. Saan nga sigurado na dyan ta maduktalan tumitlaan. Sigurado asaan mo amakitan tinapukaw a sapatos kan jacket mo. Sayang nga ron dagi dyan. Nagninapay bit nga ron. Ti lalaki ang magmag na. Kasla jay jacket. Kin sapatos ko ti suot na. Asit gakman. Naimbag abigat mo baraw. Mayat man day ta sapatos ken jacket mo. Ay, apay mayat mat lang dito kapitan. Kita entaman ti dapan ti sapatos mo. Ni, apay nga kita ti dapan ti sapatos ko. Basta ikatanta. Kita akman. Uno ipangatom langan ti sakam ta kita enta. Di talaga yam kapitan. Sige ta ingatok. Anya ti makita man nakasurat. Ni, apay nga nakasurat mo ti Kapitan Inting iti dapan ti sapatos ko. Ita. Kita mo ti nakasurat iti bulsa ti jacket mo. Awan man. Ni, ada man na nakasurat nga Kapitan Inting? Apay ngay? Ti kaya't nasa winday ta. Uluden ka nga ipan iti barangay hall. Agtatakaw ka. Umay ka. Sana? Katno ginatang ko dito kanitatabwad yung. Katno adupay ti inla ko na iti dadu mga wagwagan ije ili. Intagaron iti barangay hall. Napayabak ni pare ba daw? Makitam ka di day ta inlakom iti lalaki pare. Adapay kano inlakom iti wagwagan iti ili. May sa ti kayat asawon day ta. Sikati agtatakaw. Kapag padalang mo ta, pare. Naa. Apay, may salang ayat, ipuraw a kabalyaw. Naa. Di ka makalibak. Ada nakasurat anagan ko dita jacket. Kain pantalon. Kay, alam ka din na kita, pare. Jacket nga alaanin na kita. Ang bayadam amin at tinakaw mo. Kan amin anatakaw dito kabildatan. Kan bayadam. Ay, awan mo't pagbayad ko, pare. No awan pagbayad mo. Pagbaludan ti pagbayadam. Pagbaludan. Ay, sana, pare. Ay, karigata kabayadan. Ay, pagawanan na, pare. Di na kipabalod, Ay, karek. Saan ko nga ulitin? Ay
Badong. Uray kasano ti panangilimad mo iti mading aramid mo, maduktalan tulat ka. Agbaliw ka nga minan. Kasayatan, saan kan nga agtakaw? Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entren. Insurat para iti radyo ni Steph Meron nalika. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kamay iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagkapamanay, apengawan ka dito'y balay, di simang puwetak. Napanak gimatang iti mantika, pagpritok iti sidaan ta. Asino man ang kinasarita mi jay, ta nagbayag ka. Kani marikwanang taiso tinaglakaw, asino kumapay ngay. Makapasuron ka? Agawam nga ron taglutaw, tamabisina ka. Saan lasi ka ti mabisain? Uray siyak, agpadata na bandaw. Haddan sa magkinatungtong mo, jay dalan, iso nagbayag ka. Ay na, nang isaangak pa'y ngay muna, sakbay anapanak gimatang iti mantika. Iti na isang mo, di napan ka kuman, dada ka na dagos. Sa ukala asaw, itay kumasimangput ka, di si kan tinapan gimatang iti mantika. Ay, kaasimet ni Marituyang. Kanayon nga agdardaras nga agawid. Tagatap adagos ni Badong na nukasjay nga agbayag. Wen nga rod maray. Maasyanak pa'y ka ni Marituyang. Nakarumet ni Kabadong. Basit la makita na. Agatap la adagos. Ay, wen nga rod maasyanak met ka ni Marituyang. Ay, day tatijak na kiasawaan. Amangan no makatumpungak itinarugit ipanagot-utot na. Imbaglakit din tasana kasjay ni Inteng. Kasanon, no kasjay ni Kapitan. Ay, irunot ko kankwa na tibalunot ko Nasingpot ngamin ni Kapitan. Ay, no sa balilaan. Ibalang na, tibalunot mo. Ha? Padasen na nga ibalang. Ado dita, timabalin nga isukat. Kanjay dakdakkel pa. Bayolay, nakitam ka day, ninanamatuyan. Nakitak mo't nga awit na titimba, tata. Napan siguro si Macdaw. Nabayag ka day. Medyo, tata. Ada kadwa na itay. Anya, asino nga di kadwa na? Babae, wano lalaki? Nakatalikod mo, tata. Ababa ti buhok na. Saan ko ang masigurado, no? Babae, wano lalaki? Pay nga nagbayag. Anya nga tinaramid na, ipagsakduan. Ado ti sumaksak daw. Tawan nga min danom iti grepo tayo, tata. Nakitam ka day. Naggapo ka ijay. No inak sumakdo ijay. Makipilak pay nga umuna, tata. Ay, napan ka di simak doon ni Kwarong. Ay, saan pa'y nga road? Na, Di pa'y matsimmangpet nagbiyahe. ingagara naman ti saan asumangpit adagos. Tapno saan asumakdo. Ay, jakam mo Eng kasumakdo. Taan aglutluto Na, day tamanin sakdo. Adakit kapitanan ngagsak daw. Apay, gapot ta kapitan ka? Saan ka ngagsakdo? Ay, saan ang maibagay kanya? Ay, madi akitaan no kapitan ti agsakdo. Apay, gapot ta kapitan ka? Saan ka kadi nga uminom? Na, Danom ti masapol no agluto iti kanen. yay, Apay, saan ka kadi amangmangan? adala ko maibaon ko asumakdo. Ay, salbag day di akwarog. Tadi pa'y lang amin sumangpa.
Mangantayo ka din, antay. Angkail. Sakbay amangan tayaw, ingkapay agsakdo ah! Ah! Pinagsakdo naktupay ni Antim Itay. Awang kantumay. Ay, mangantayo pa Tap na dapamig sa kasumak daw. Amangan numalpas ka, amangan ka, pumanaw ka manan. Saan angkail? Mangantayo na, tamabisina ka. Ay, di mo ipilit. Ingkagsa daw. Manan ti sumakdo. Alaman langan. Ayan titimba. Kasta saan ka asak kapitan ti sumakdo dita? Mangan tayo, paman asumangput ka. Darasag timapan. Tapno makasangputa ka dagaws. Apay nagpayag ka si Magdaw. Asina, tikadwa medyo sakduan. Ay, aglisi ka kiday, tanadagsan na ti danong awikaw. Damdamagag no asino tikadwam. Ado kami anak kapila ijay. Ala, ingka ijay pagsakduan, tayong kadamagan no anya tinagnaganda. Dayta kitin nagdamdamagin ni Jayay. Sa mga rodamagan no asino ti kadwa. Ay, di naklulukon tuyang Aha, kasano ko maapa ng luko asasawab, makauma ka. Makauma, tada sa balim. Anya sa bali man ang data, nagrugit ti utak mau. Ay, madukta lang ka lang tuyang Ay, pulbusay tawanan bain. Makauma ti kinarugit ti panunot mau. Ha, surun ka. Kaslagap pa kayo matkan ni Badong mo. Idilim mabasak ija balayo, maray. Ay, kasurun ko unay ni badong ko maray. Awan na pulos pa nagtalag na kanyak. Kasano nga awan pa nagtalak na, maray. Amin la kita makita na makisa o kanyak. At daatap na maday. Ay, nalabos mo't daytan. Kasano no agdamag jay tao. Alangan mo't adi mo batan. Day tangarod kat maray. No adagdamag, siyempre sungbatak. No makita na, adda may bagana. Hay, kasuron ko launay ni Badaong. Ay, unay kat ni pari Badongan. No mapunwana, pagtalawag, wano siya ti pumanang. Apay akas lang masuron ni Badang, idi agsarsarita kayo, idi paradaan, kwaraw. Damdamagang na, no asino tikadwa ni Nana tuyang anaglugan iti tricycle. Anya nga ti insungbat mo? Imbaga katalo alalaki ti pasahiros ka. Nilayang Nana tuyang ti babae. Ha? Apay akas na ti imbaga. Amom lang nga rodan analaing nga agatap ni pari Badong. Di imbaga nga raw, limugan iti tricycle kat nagpailay. Anya kano ti papanan naman ijay iling ay. Surutin na kano ni Nana tuyang. Dagan aramid kami kwaraw. Amang ano, apaan na ni Marito yang ijay tsindaan. Ay, siguro Yay. Nagsabat ngamin dagiti kiday na. Apaman nga imbagak atalo alalaki ti kadwa ni Nana tuyang iti tricycle. Apay ngay may ka dito'y tsindaan, adi ka pa'y nagsuksukat. Ay, agawitan. Kung nakno magkitinda ti umay mo aramidin dito tsindahan. Di mo ka di makita nga gagatangak. Asino nga'y dagiti lalaki akadwa managlugan iti tricycle. Anya? Ha? Ingka damagay, no anya tinaganda, tayak dinamdamag. Asino ay adagayay? Diyan nga rod am-amaw! Sinalbag ka kiday. Adaman nga tan nakaibagakin ka nga adda nakalugana. Ay, maduktalag lang alulukon na to yan. Makitam! Ha? Anya ti makita? Dita ka man langan! Nita! Ay, manaway, di salbaga ba? Bakitan? Ay, surutik man! May salangan ti kurang na. Lumugan ka tamapanain. Awatam ti basket ka, tamapantayon, no may salang ti kurang na ako nam. Saan kayo kadiya nagkita kini Tata Badong? Ay darasam kitday, tamapantayon, kaya't kung ti agaway. Apay, di mo kaduamot ni Tata Badong. Ay saus, intaki din kwaraw! Apay, pinanawan na kijitindahan. Imbes aso blatem ti bayong tanadagsan, saan mo taday tanarugit nga utak mo ti ingkakit isursurot. Ay, punno laki, di nga dalalaki. Iso pinanawan na kijay. Awan lalaki! Atap mo lang dayta, tanarugit ta utak mo. Saan kay bagam day tanarugay ti utak ka? Saan nga ta? Ate aramid mo tinarugay? Makaw makan badong! Adda ka di pamanik-nig mo nga dalalaki! Ha? Ha? Itapay tabakit kan lakay tansa kag kasta-kasta? Mas dawaking ka Bakitan kan?
Ngam agbiro ka pa ilan ti sa balay. Mami, nano ka di ngay bagakan ka! Asa anak nga ang berberok iti lalakay! Apay nga road nga adda pagpapanam. Kat nagbayag ka. Ha? Saan na ang narugit ti utak mo? Saan ka pa'y amakawawat? Anya ti karga ta utak mo, ha? Agkakalat ti tangtang abam. Salbag ka bagatan. Apay asinipat na kay! Aglablabos kan baga! Adamot ba yung mamaray? Ada ka di papanam. Ay, pumanawak maray. Taglablabos ni badungkaw. Nah, papanamon nga ay. Iti balay ti may sa kabagyak. Ay, maray, san mo nga ibagbagakin ni badungko tapno di naksurutan. Talaga ka din na makisina ka kan ni badong mau, maray. Nagbaliw lakit din ni badungkaw. Agsubli ak to maray. Mayat matkit de, no ikam iti pagnakban na. Wan maray, bareng makaamiray kat agbalay. Timahanaw mat gayam ni Marituyang. Ha? Nagtalaway. Anya? Ay, pinanawan dan ni Pare Badong? Ay, win nga road. Ah, Ay, kaya't na nga ikan ni Pare Badong iti pagnakman na. apay anya nga min ayat tinaknakan ni Pare Badong. Ay, naglaing meten nga agimon ita. Ay, saan mo't asigod akas jay? Ay, kaasimot lang nga road ni Marituyang. Eh? Anya ngay ita. Agmay-maysan ije balayda. Ay won gayam. Ay napanan ngay ni Marituyang. Nagkamang siguro kadagiti kabagyan na. Ah, Awan mo't tibukod na balay. ay maalala ni Pare Badong. Ita pa'y alaklakayan sa agimon imaon. Bareng ano makaamires, kat sublan mo't laeng ni Marituyang. Huh? Nagsubli nga tapay, no saan asurutan ni Pare Badong. Ay, masapaw, mapandumawat iti pamakawan, ken agkari nga agbalew ni Pare Badong. Ay, anya mo dahi ta itsura mo? Ay, nabartek ka mo. Ay, may liwag mo nito yan ko pare. Eh, apay nga may, nakanayon mo apagatapan ni Marituyang, Bakit? Ayat ngamin nito yan ko pare. Dahi tatay ko na da akam mali apanagayat. Apay kumakamali pa nagayangay pare. Tinapod no apanagayat. Ada pa nagtalit. Saan mo sa irang tirik na, ti ay ayatin. Ayat nito yan ko pare. Oh! Iso ajak kayat nga isukat nak. Kanayon mo to pa'y asaktan ti feelings na. Ada nga umadayo ti feelings na Iso ka di pinanawan nak pare. Opo. Kasano nga agsublingay. Wanin. No napatagpayken ka paray. Di ka sa pulayn. Dumawat ka iti pamakawan na. Ibagam nga agbalbaliw ka. Nasurutan nak dito'y ayan kaw, badong. Ay, nabayagan na sinapsapol ka tuyang. Apay kumasapulan nak. Naumaak iti kanayon mo apanagimimawn. Ay, sana kun nga gimaon. Hagawid ta ni di balay ta. Balay mo lang. Kasanaw, kat oray awan aramid kaw. Pagparangam nga daki din mading aramid kaw. Ay, saan na maulit tuyang. Kung may kakidin, agawid ta. Ay, agawid ka, siksika. Diyak kayaten ang maulay, ti kanayon mo nga ipabasol kanyak, nga oray awan mo't kinapudno na. Pakawanan na kun Ikarek, saan kun nga ulitin ti mading aramid kaw. Nakaamiri sa kidiawan ka iti imatang ko tuyang. Hagawid dan, my love. Ikaraym, asan kan nga gatap, nawan pamanagnag mau. Wan, ikarek tuyang my love. No kasano ti kinadungok king kaiday. Kastamot ita. Ay, mala, sumurotakan ka, ngam iti may sa kondisyon. Anya kay day ta kondisyon. Sardengam ti kanayon mo apanagata. Saan atila pagim imunam? Ay, wan tuyang, ikarek. Ay, nalidayak no awan kagayam iti biyag ka. Agyaman ang unay tinsingasing mo pare. Na,
Anya nga insingasing ko. Sinapol ko ni tuyang ka. Kit nagpakawanak. Ingkarik asaan kun nga ulitan di panagimon ko pare. Kit, ada ije balaya ni Marituya. Ay iwan pare, adan. Hagbalo akaw. Tapno di nakmanin panawan pare. Ay natatabadong! Saan nadakas ti agimon? Tatanda ka no ti panagayan. Ngam, no nalabas, madi ti itdan na. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawan. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayan na nga'y tay kwarta ba daw? Anya, kwarta nga ibagbagar. Diyan nga'y maawat yung a kwarta at tricycle driver. Awan pay. Nya kalaki din na ya. Takada sumangpetak iti malam isulangan ti damdamagan. Apay nga'y nga awan pay. Nagbayagan, kat kunada nga itangaal daw ang maawat yaw. Nasukatan nga ron ti pizza na. Amuklatan kahit no asino ti mangsuksukat iti pizza. Asinaw ti mang suksukat. Di pa rin ti nga. Ni Kapitan? Wayne, isaw ti mangitantantan. Tapno damot maala na, bingay na. Kastraya. Unya rad, nilagbain. Tumawat kay din, ti bingay na. Kut saan mo't a tricycle driver. Mas daawak ka. Kapitan, damdamag dagiti tricycle driver. No, kaano da kano ang maawat di kwartada? Itantandaman nga rodan ti pitsana Di daman nga rod imbaga no kaanaw. Agong ungot dagiti daduma. Agud daki din. Kahit saan mo't ada tayo ti mangitantan iti pitsana. Saan nga rod ang maawatan dagiti daduma? Asino ti saan na makawawat? Ni kabadong. Na, asino nga'y mati makawungat? Ni matlaang kabadong. Kunakon kat. Isulat ta ti ado ti reklamo na dadya taaw. Ibagbaga na pa ikit di asika ti mangitantantan iti pizza ti panagawat da iti kwarta. Na! Basol ko aminin. Wan, Kapitan. Hindi lang makaururay mo't dayjay ataaw. Sige. Bayan, ta ipalawag kuntukun kwa na no agkita ka ba? Apay nga itatabadong. Iji ka bang ibang barangay. Naawat dan ti kwartada. Aya, Wen tatabadong. Ipaspasikat pa nga ro jay barkadak at tricycle driver di takabangibang a barangay jay 3,000 pisos sa naawat na. nay. Apay nga, dito'y barangay tayo kitawan pa lang. Panagkunam tatabadong. Imbulsa ka din amin ni Kapitan jay kwarta tayo. Ay, nalabit na kasta. Imbulsa na amin ay. Ay sus. Isu matlagayan makanayon mo nga ibagbaga day ta. Agkukupit kahit na kapitan. Ay, jakla ko man imbut-butos ide. Nay, apay imbutos mo ay ay, Wen tata. No jak kumaimbutos. Naabak ko ma Ay, isa na mabaling nga imbulsa na dayjay. Takwarta tayo dayjay. Anya nga itaramidin tayo tatabadong no imbulsa na ngagpaisaw. Ay, kitkap-kapak ah. Ha? Saan ka ngagbain? Pagbay na ngay, no kwarta ti pagsasaritaan. Bilibakan ka tatabadong. Talagaan na puskol ti rupam. Ay, sana basta na puskol. Talaga nakapus-puskol. Kapuskulan nga rod arupa Anggal, no adaman imbulsa makwartami at tricycle drivers. Irwar mo kumanta ited maun. Anya mga bulsa nga ibagbagamot kwarog. Awan ti imbulbulsak. Isumot ngamin ti mangmang ko pagsasaritan dagiti kabarangayan. Nang runa dagiti padak at tricycle driver. Ay na,
No adda din na imas kumantisidaan ita. No adda imbulbul sak akwarta. Ah? Ay, wala niya. Buguong. Ay, Ika man gumatang iti sardinas ki di iti tersina. Tanay, awan si daon. kaya't mo tagsida iti sardinas. Wala. No adda ko maimbul sak akwarta. Di papaitan ko ma. Oh. Ay, di dala makaururay dagita tricycle driver. Kaano nga tangamin aya asumang pati kwartami. Saan da pa'y ngarod nga imbaga? Tapno saan da pagpabasulin ni Uncle nang ibulsa iti kwartami. Ang moment nga opisyal no sino tinalae nga gistorya. Dayjay akabadong. Isumot a talaga. Awan mo't nga ruti prangkisa na ngagpasada. Kunamlan na sino ngagsasao. Agasem man, ta ibagbaga nakit den nga imbulsa kanon ni kapitan ti kwarta. Ay na, no imbulsa ni Uncle ko ti kwartada. Saan ko maasardinas ti ipaghatang na ita? Sardinas ti umay mo gatangan. Wain kagawad. Isulang mo ti kabalan na agatangan. Ay, makitam day ta apanunot ni kabadong. Isulang ti maditi panunot na kabaranggayan tayaw. May salaang ti makunak. Talagaan narugit ti panunot dayjay akabadong. Nasken amalinisan na. Nasaya ta nagsabat na marituyan. May sasabihin ako. Anya dayta, kapitan. Ibagam ka ni Padong mo. Mapan di barangay hall. Da mapan naalaan di kwartada. Ay, adan, kapitan. Win. Kasangsangput na. Ket inton bigat. Masapat. Panagiwaras may. Ay, Ay, nasaya at adan, kapitan. Na. Kunak ano imbulsa maun, kat pinagbibingayan yon nga opisyal. Ay, hindi ko magagawa yan. Sige nga raw, kapitan. Tay bagak to kinibadong kaw. Badaong, adda ibagakan ka. Iso nga umisam ka. Di naman pag-isam-isamay. Tadyak makais-isam. Sigurado nga umisam ka iti dayto nga ibagakan ka. Kanya day tayo. Maalayo ka nun inton bigat, jay kwartayo ije barangay haul. Ay, amo ko na. Naudikan. Amo maun? Wait. So, masapa ka mapanintun bigat. Naska na siya, tiyo muna itipila. Ay, ay, nagragsa ka kaun ba daw? Adan jay nabayagan nga orayan a kwarta. Kanya nabayag ng uray na kwarta. Kay talaga mo't ang nabayagtan nga orayan. Siya, tinagururay. Saan ka akaraman? Anya ti kayat mo asawain? Kwarta tulayan ka jay. Bukbukudam manan. Day takat tijak kayat nga ugalain si kabadaong managim bubukod ka. Ibingayan nakmut Tapay ko mga ibingayan ka ngay. Kay sakmut ti asawam. Apay, no adda kwartam, malipatam nga adda asawam. Aglilinya kaya, utang maikan kayo amin. Siya, tiyo muna. Apay nga, itataba ta si kamat tiyo muna. Simingit kamat tayo. Apay nga giriri ka. Kit senior citizenak. Nay. Iso adi tuyak sang wala. Ay, sos, nagpasangaw. Awan mang nagkuha-reklamaw. Ay na, kabadong, ije kaliko, to first come first serve day to. Ay, sana mabalin maray. Diyak kaya ti jalikaw. Siya, tiyo muna. Di dagpaunay, nay. Makaramang kayaw. Naalangatan ni Badong ko jay kwarta. Nahala na, nanatuyang. Abay, saan pa yan nagaway? Saan pa'y nga raw? Ado kayo kanumot kay anangala. Siguro makipilpila pa'y laan. Sumipngitain. Iso ka diti ururayan. Wan, tanay, nasken nga ibingayan nak ijay kwarta na. Ay, gato na. 5,000 tinaala na. Alangan asaan na ka nga ibingayan. Ay kato na, sapay kasto nga awan na pulos abastumi ijay kusina. Ibingayan na ka, Dayjay. Di ka madanagan. Ha? Dayjay man gayam ni Tata Badungaw. Ay, wan. Apay, di nga tanakita ditoy. Sarun umaon. Tanay, nagpartakamag na. Wan kwarog. Badong!
Urayan na! Badang! Badang! Sa dino ti papanam! Badang! Ay, pinartakan na pinagandar je motor na, mare. Un nga raw, kasla di na nangag ti panagpukaw-kaw. Apay, saan ayaan na pigsa maray? Nangagkunto pa'y manipod iji barangay hall. Apay ngay anag dirdirit sumot taon. Sigurado ang mapanaginom dayjay. Kano nagtungtungan mi apagbingayan mi day ja kwarta. Kat bukbukudan nan Ay, sapay awan bagas may maray. Di iso kumaday jay, tigatang yaw. Una, awan pa'y si daon may. Wano, amagano na pa nagpalingkay. Adda kanyak tilistaan tinasken amagatang maray. Ay kat talaga nga rod nga intarayan na ka. 5,000 ko naman di kwarta na. Ay, an mo may day ta kwarta na awat mau. Amangan no, mapan mo adagos igatang iti... Arak! Ay, sanang kail. Igatang ko iti tornilyaw. Tanalo kay amin at tornilyo ti tricycle kaw. Na, manula ang matngat tornilyo. Gumatak pa iti pilid. Naingpis nga minan ti pilid ti tricycle kaw. Nasaya, taada pa panante kwarta na awat yaw. Tainton nagpasadak manain. Sanan nga agreklamo dagiti pasahiros kaw. Akarag-karag ti tricycle kaw. Kasta kumamat ti plano dagiti daddo maapadam at tricycle driver. Ngam ni tata ba daw? Napanan samot ininom tinaawat na kwarta. Na, kaawat na pailan? Ingatang na diti ara. Unang kail. Ado ti nakakita ken kwa na nga gininumi kay ilay. Sayang la ang ti kwarta. No, arak la ang tinapanan na. Talaga sayang ang kail. Awanan, mare, saan mo ang mauray ni Badong Mau dito tersinak? Ay, wan nga rod maray. Saan nansan amalagip ti agaway tada kwarta na. Naglemesa diti arak. Imbag kumamag numalagip na ti gumatang iti kanin bay. Agawid ka, anta iti balayo nga urayam. Ay, wanan amaray. Nuko mataadda ka, iti inawat na di kwarta, o di inalam adagos. Ay, jakmot na panunot day tamaray. Ita, napan na ginastosan. Nagsak dagiti padak at tricycle driver nakaawat iti kwarta ang kail. Wala. Rumbang lang nga usaranda para iti pagsayatan da dyan naawat da kwarta. Di datultuladan ni paribadaw. Napan na inyinom adagos iti arak. Kasing rod ni nanatuyang amang namnama. Nga damat iawat ni Tata Badong Kenkwana. Anya nga iti mayawat na. Sakit tinakam Makitak ti pan nakadismaya iti rupa ni nanatuyang. Awanin. Nagastos na amin ng kwarta na iti arak. Amuyo ka de, no sa dino tinagturungan ni Kabadong. Kapay ka di kagawad. Saan mo't kano ang nagawawid iti rabe ay? Nagpatpat nagngaruden naginumidjay ilay. Nay, ada sumbungan at tricycle. Tricycle ni Tata Badong dayda. Ingka man sabtaon, ang mga nunabartag, katiyawid mo iti balayda. Huwag kagawad. Ni. Dalapusan naksamat ng tricycle na. Oops! Dali ako na. Uy, Tata Badong! Agring ka! Dandani ka na tinag di tatapang. Ay, ewan nga rad. Imbag saan nakapagprinak. Apay nga minanabartag ka. Ay, naginuma nga rad iti arak. Damagan pa lang, mate. Berbero ka na ka ni Nanatuyang. Ay, bayang manyagbiro na itatuyat. Nagawid ka nga ruda, hintanay. Nabartag ka. Ay, nagawid ang nga ruday. Mutin amaw. No, sa dino tayan si balay, mate. Amaw, no sa dinaw. Ay, nasobra ang tinaginom tatabadaw. Daitaman ti balayo, oh. Ha? Dahita aglat-lati ti atap na. Wag. Ay, agawid ang nga ruday. Itulog kayon. Ay, uwan man tanay. Matuwagak mutin amag na. Talaga
gayam nga inibos ni tata badong ti kwarta naawat na kagawad. Hay, kunakon ka. Awan sa kano apulos na bati nga uray singkaw. Nakariing siguro ni kabadong. Pag ko namay, Denggam ang amin. Agap apadansa. Ay, nasaya at nakaringkan badong. nakaringag pa isang. Nangipanam ijay kwarta na awat mau. Apay adinak imbingayan na. Kwarta nga. Na Agap apadansan. nagalas ka tugali mau. Nakanya na day kay. Awanay. Kumaman no nagpalingki ka. Pahingamin nga ininom amin ni tata badong ti kwarta na awat na. Kaya dito yung nakalubat, dito yung kusina to yan. Ay katlo ka tama. Mabisina kon kay. Pakanin nakmadlangay. Lukatakan. Gara! Ha? Awan mo't pulos kargana na ito kinaluba mamalukong tuyang. Ha? Awan tati kwarta may gatang itimakan. Inibos mo amin. Inginom mo amin. Ayun na yan nabiyag tigas tuyan. Ha? Napan mo yung gatang amin iti arak jay kwarta na awat mau. Kalpasan na nagragrag sakak. Sermon mo ti mga guwita. Ha? Talaga saan ka sardengan asermonan badong? Kat nasken adom ngag ka. Kaano ka nga malpas nga agsermon tuyan? Saan ka sardengan asermonan badong? Ha? Ha? Ide, kastao na yaganat mau amang awat iti kwarta. Oray mula pabasulan ni Kapitan akinupit na angam idisikan tinakaawat binokbukudam metan aginastaus. Ay barindeng, tulungan nakman. Ay, oray ang patulong ka kankwana. Awan mabalin na si kabadaw. Managing bubukod ka. Iso nga ita, mangan ka iti angay. Nawata ha! Ay na, tatabadong. Dakas ngamin ti managing bubukod. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kami, iding kay panagdangan.